uramenya urimi ngwe uramenya no wone mbeta kithumba cia kuthomethiana cia kuria mucie na cia kwethia mantu yara yonthe ukwenda ukulukira urimi ibu yonto ruari twegie kumene kwa mzee Samson Muthuri kenda aumba utweleza urimi bwa makoyo burarimite nyainya muno iyo ni mukureteri Purity Muthoni. Buya sana mzee no tuboto watu wageni yako aku no twire wewe ni beto Samson Muthuri na chiari aja ndina ndini chanka sublocation then I go location Meru County ko wewe murimi o makoyo murimi o munene koringa na ora mbonete imbetete na uki fish pod yeku na nkona ile wambere urimi bwa makoyo kana samaki ndekuma ngugire ndaita East African Industries ndekuma na in 2000 ndeja naja na ndindoga no magancho ya ora kadhiya no tunaita kwa na yai na ndi kwa nkambire kureje makoyo na kureje makoyo ku kandaretero aje kwari na field day fisheries bejaja tuwa forestry na ndinda setro kwa fisheries na iba toni makoyo urajerira gwa actually batuira makoyo type yiriro type mwe tilapia ingi catfish na tilapia no tonere ndo mbere ago no twabiri no ande awende tilapia ye ni chiaranga mono chiaranga tuti mono makoyo ko in the pond na you're in the pond ita wa population na ndikethira no tuba stress makoyo ra wikire chakareka gukura ende ndienda twikinya mbere twikinya uso akwari na ntuko field day ni ontu otarire makoyo tenguko kana ng'ombe kana ni ontu otarire makoyo na ndantu wa fisheries boko yau na beja na tukoyo about 12 batwereza batwira tilapia iyire tilapia na tilapia ni chiara na muno kwa wingi na ndi batwira bukamaka ontu bo chiara na twana tu tukagwa ataje twana tu atumia omia owekera preservative chumbi owekera somewhere owekera container owekera chumbi nande mbere owekera chumbi nande ukavia tukutu watumia watuthia owekera somewhere owekera chumbi nande ugo rukire antonyo chai ukayuka imutu yujo tukutu owekera rujiro mwangi nande ukanywa Yesu bu alafu babu were twana na tu kana kabwarire kana starting capital na te wambira nande ndabera nande ngwiwa yau nande igwa interested ko video nande ndabera tukutu na tutoro tigao no ndibare na bangi officials bangi ndabera nande peje bamboniora fish pond yawa no to indari na kirinya kya traf kirinya kya ng'ombe o mbere nenda birange kira bambira ruto mba wikira au nonto samaki ya kuchonde nonto bwa urine ya na tukuthimire tukuinjire na ndi ironde njiro gipond ndagura twana na tungi twana tutano 12 yataragura tungi kidogo kana impambiria Ngugi na ka fish pond kanini. So kipondo ejero kia natia maybe meters no kuthira kwena mtu kwenda kwenja kia wewe utienjira wengwa kauka ariga tinya 7 meters 10 feet 10 feet ni akwito 10 feet ni akwi
gwe kaninya kanini tu ndio mboku gwe kaninya kanini ntombere kuthima ninga na imburi ritwe lakini igapodi kaninya kanini yo about tuseme 12 feet 16 feet by 6 ambuyo 16 feet by 6 na ndi kira makoyuku kwa bingi wekere ko ale bere ma no tunada tukurithiria muthetune na ndinda kirinya muthetune ndekira tusamaki tu na ndi problem ari muthetune ruji rwetu na rutumba cold ruji for a long time na no tumontu katweka yera ruji continuously na hiyo ruji continuously na hiyo bakuja tenda au no igeraje na temperature fulani ugekira karuji roe ya cold ugekira continuously ruji roe ya cold na ndi wa cold makuja kale mukura ndeja kale mukurea so na ino mwanka na tuona iwe tukugua tabera ruji ugekira continuously na utukugua yeah but then you change na ndi kwa kuthithio no mwanka na ndi tuikire karatasi iro yo ndimira karatasi so na ndi tuona ara gutubwira kuja ndene ona tumuthetu yetu tukumpa ko roji kwana the only solution na ndi iwikira karatasi lakini tuteke karatasi immediately no tutwera roji ruraigira at the bottom at the base of the pond kwana ndi tukenja tuikira karatasi na ndiguruna wana atuge atire kuma muthetune tweta kina iwikira karatasi yeah ende woni tekire karatasi immediately kanda anda korogera gyako enda gura maiga ndekera nda korogera kinyande guru nande ita nyomba maiga ya ka nyomba tu 6 by 9 nande yakwa nda korogera the first na ndio korogera ndarivye makoyo it was easy kurithia na hiyo ndari supply batwana na tubangu bariraia ko urida se samaki type eriko na samaki ndiraia ndiraia tilapia na tilapia penda iria tutwanana na ituiri twanana tilapia twanana tu kuru enderia tutwanana tu kuru uti findi twakomokera twanana wona ndi ukareka ututorera bwega tuketha twina started growth started growth ira nande kakethwa gati ukura ikanini ena yakuru na waje wenderie muntu biana biu etawe ike kwawe bitukura atukura mathio na unia jojo indika biana na kamenya au biakinya ngaita kiringi mangina na au ngeka samwe nande pharmacy keja kugurira au nano makotegere started growth you utekeye kwenderia ntu biana na bitumbo kura beke kwao ya na ndi tegera ka muno na ri kuma the increase points no na becha ni kuonekana na kwenderia ntu twanana ndetanda ka kingi na korogera na ndikeu na ipenderete wikira twanana antu impenderia twanana weje bakagura twanana kuma au ko muntu akura kanana muntu abati kora akaendeke fish pond ikiere ko bati ubekanana ko bata na nde beja uni baitanaga onto te kwenda kuthithia kugi mungu agetara kwenda okejera au ya kwa fish na nde eja kamwitana kana kawura na ukigura nanti na oxygen uja na packet na wethera ugo umite kuraja na utumaki fisheries department na utuve na oxygen peta ba wikira oxygen na ba wikira twana in that oxygen and water kenda ombo kibeba in that long distance lakini kenda utukora utumite kuraja unakuja na bucket na bucket hiyo akoritwa na throw kwenda tugekira hapo nenga kwira nande waku pondi ira wakite wekera roji nonto gisamaki kwenda oxygen na adu roji wikira fertilizer wekera fertilizer kiga change green within 4 days na green hiyo ndio
no tubwa process yetu photosynthesis ya kuna sunlight ni tengeneza oxygen na makuyu tumera oxygen hiyo ya na gachonga kuna nandi akuria wetanio waku ugetura tu no tuindone yari ita wikirendo era umeneke ujine utiroti rujuru arupondine kenda eko kumbagu acclimatization things like that yani kenda kemenyeria rujuru rukumara na rujire aru kenda itega akwe na ndikiongo ikauma rujine kan joina in the pond rujuru in the pond yani makoti rutio teko mwaga na ndi orikio kuthithio ukambire feeding uti feed the same day no to bo stress kwetera the next day ro feed no to bikuma raja bietere kamati bigire stress na obia irio immediately they may die na the following day ukairio na irio na bio uwe urokathithia mbere nya wikira tukuru na ara urito yukiendo engi empty in your place wikira roji kiazi wikira roji kiazi udime roji ro na ndo that's the first weight oyo kuthithio wikira tu wikira ndo na ewe na roji nande udime you get the second weight the second weight you or subtract from the other weight you get the weight the other weight no kwero first weight ugo kujenda tukuruta tunini oya tu na ndo na roji ugo yukia bucket ingi empty wikire roji rwa pond iyo pond yo tete wikira ndiro ta rwa pond yo na ndi wikire ndo nengi empty kiazi what are we saying tuga na ndo kuja tukuna ndo kujara ndo yukie ndo kuna ndenge empty ngeku ukira rujura pond yera kiazi udime odimo te ona rujura uitie roje na bageti na ndi uge roje uiti e teo yes owe uiti he uchoke na eto kuitwa ujira tu utuite roje na ro tuikere bageti ino yo dhimaneo udhimerande bucket na roje na bucket na tukoyo wekero teu udhimerande yes odhima you get a different weight ujukie na ndio subtract utie mbere na utie ire you get a weight na weight yeu ni yetu kutumbe turoweja tu okwero yeah okwero unande nande weight area you take 3% of that weight no corona de weight is you subtract nande the nande then you get 3% of that weight it will be in grams nande or you ona 3% that is the fins you feed for that month minya tu to ni nieu tu twathiri tu dimeri tuko tukara no tutwira na weight atukanyira nande bonge nande orikia kuthithia ukomenya weight irio pero kaeja no ka the whole month nande irio birea utari moya witura alafu nirio bireko mbere tugita nao wabio kore nirio bireko ile ya mbere ma wetogura irio ibio kagura to mwanka witoka gure ndukene ugo rita wetogure wheat bran wheat bran is about 17%. Wetogure sunflower it's about 23% protein crude protein ocho kyogure omena omena is about 30% also so that ora separate oyanyo uwe irio bila separate na yako na kumix na mbere wita kugura irio bila na ikenda utikagura irio tu ukethera ukacurate te no tuiko kirenda that 5% protein that 5% crude protein na ndo ukethera ukacurate te
irio biwe ta kugura ri sunflower ni ngana nkagura omena ni ngana nkagura wheat bran ni ngana nkagura no karinge hesabu uringe hesabu ati ugyo ukagura 5 example ukagura 5 kilos omena omena 63% protein. Now you say omena you watakugura 5 kilos. You say not in 63%. You say 63% of 15 is how much? Teu? Ocho kana uminya ningana 5% is 63% kana wana toto wetira cha protein chindene agu nando kaminya wetiro kagura omena ogu kikinge sabu nando wetandu kena wetogure wejo mix ho mix nande no tutugire tukara 3% nyamutulea nando kaita 3% ukendo tegete 3% ningana nande una toa pale unapima ile uliona 3% ngapi na 3% you know gatukoeja tukutwaku every day na uteja ukira ujine iyo yoe tuge gramu yire uteja cho ukira ujine on uketo jukia bit of it ukire ukira kona tueja tule wote matembe kidogo weja kaire au ambirije kuerera kira tutenyirire kona tueja kaire oturumie na wewe tukunyira bilo nenkara tutija kwa avoid excess feeding so na ino makoto mairi antu amwe kenda wona tuire atia kenda omba ko control your feeds and the video when the video for the month the other month nande what you do ukawati at random na netiro kedo ndo nyero age ugwati otuku 20 iyo tonjiriti okanini na kanene ugwati na 22 20 ugwati 20 ugwe yukiando ora twambiririe kuthima uthime au uthime witie makoya 20 uchoke nandi ugaire 20 keda wona average weight yako kamwe Dodo kuga kedo kuona 20 grams ugaira to 20 ona weight ngara kamwe nande kama kau average weight yako no tukamenya weight kuringana watu tutalire weight ya mbere weight yire weight tutroga weight yire nande ugaire na 20 ira kedo wona average weight ya kamwe wona average weight ya kamwe ugiye mainde tukutura wekire ponine kenda wona the total weight akona now the total weight 3% of the total weight ibirio nande uka the next month bikangingia nande wendreo aje kuthithio muno ikwenda kumenya makuja yako ya ukura ainko ya the quantity re kwenda kana that way na iwe thokitha yo as you are moving on kamenya aya utie kuthia ko bia kinyarande pikende na rate next month mwiri kwendia the third month well the third next month na ndu kamenya rokenderia makuja yaku na mbirio cho customers ibiaje kurira au na kwera amwe naku urera amwe no tutukuyo nukwenda otega ita mwana munyi nukwenda otega gakuga ikanyitwe kaiga kuria kari active kendo menya tukuta kutuwita ituwita mzuri na ndio to be very observant bio tumorera amwe na ibio tuma na ndi without check the weight etukuta aku na maintenance fish pod maintenance fish pod in general fish pod na ndi wowe ukethira nonto ndira wikire fertilizer ukambiriria green area ta haogi green area wamba kujoka we uko tiruko ira haogi ki biology ingi ta process ta photosynthesis ndia gukwara nitengeza oxygen na green area nonto ba chlorophyll nitengeza oxygen through the photosynthesis na oxygen yu nio tukuyu tutumaira na ndio oxygen nio kinyethra tukuyu tutumaira
yomba kwa excess ya excess ugoiteka nandi wikire blanketi rujine. What it means is kadani wikire blanketi rujine sun rays already utonye gatonya fish pond ina gatonya rujine dene kenda chumbo tengeneza enough oxygen for the fish ni gatengeneza igoro wake nandi cha tengenezera igoro wake dene rujiro kwina samaki dene rujiro kwina organisms zingi nacho dene rujiro kwina decomposition decaying irio biro ere bimwe no be excess pina medoro nare pina mande guru nare na waste ya makoyo rogo akara abikambire ku decompose pia decompose no to review kwa pina protein decompose to produce ammonia gas ammonia gas yeye ni uraga makoyo very so na no mwanka owe irio bira onireti sharia ku maybe a week or 2 weeks owe waite irio bira na bita na bottom rojero makuru ita na bottom nekenda wita wistira irio biorete kundene nekenda na ande ammonia tekeje kwa formed in the water hiyo la samaki alafu makoyo yaku wenda siako market wenda siate maybe no kwithira ku mtu kwenda kura. How do you use? Na bia pere mono ajo itwana teno to ora tugere kubia to byomba kubia all the time so na ande antu naiba kwenda kuredia pe ya to avenderia na twende ina sizes we size fingering hiyo twende 20 bob karai kanina nini kau twende 15 bob alafu ithina ire ko fesa ya murimi wa samaki ajojo ajana yeye agutabe thera bali tabe janga all the time lakini beja so nandi in the fish farming project no makawe there na production pond na holding pond pia kinyesa izie kwendia wabita pond ineo kila pond inengi holding for the market kenda wekira twana tungiana tu na ile ile aja yoji enough tutona roji enough no ke dotina roji ke makona aja is a problem otono kwenda gutaura kutu kugutaura kidogo irregularly gutaura gochoka kongera rungi na hivi na wana kudithio ko regularly kana makoja kujendero aje in good condition eno tunare ko rethiri makoyo as a business tukire makoja na jabwire na ko machini yombone ni ageri beja au ko machini yombone riombira ni oni thaire kirikwa stima na ndajo yokiribie nyama ko bila tutagaira mono apart from roji ndoga ro na problem wa bienda irio good quality no tuno itenya kugura irio ni nduka na laja ukethira irio bitikijite that 5% ukagura 70% ina ande ni yete ko rieko biokora so na ande aja honi de na machine eko irio in pounder itoya mako irio bi pounder na itoya ikoyo ba irio bi pellet to pellet nini so na ande onda gura machine ya kudivia pounder kivikia kawaida na ingoita machine ya kudivia pellet kuchange ya convert pounder area into pellets is better size ile kuonekana no to ikoyo kudia the whole content pounder no ikairaga ikinya kuria ukethote uto calculate na percent yetu kuwira wekira excess ikinya kuthira binge bia na binenzo to kunde roje bia heavy bia na madhuru na iko na madhuru kula ikudokia nyaroje rwaku orega gutanga your fish will die kana na ndio ya kuga antu abambikira sumu lakini ugo tumire no roje rote chingirie ammonia ni producer ko yura fish ambuga tukomenya ugo biye ko kuyate gikoyo ke gills gills na gills irea ukayo kunuro utere goro kiongone red is here the blood in the fish
the body of the fish. And blood vessels chikavite gills. Chikavuto membrane. The blood vessels ira na membrane yu no process ingi eta osmosis eteka exchange of gases ne eteka place. That is rujiro ikuwe kunda no tori akunda rukuyo yakunda roje yakunda roje amona irio biete keu roje rumire the gills. Na ero kiuma roje ruru in oxygen nyingi ngorokie a body of the fish. Yeah? So now they to tend to flow from the water through that membrane through the process of osmosis in the blood, the fish. Now actually it gives it a breathing organ. So now they rojero warega go change ya ammonia yumarojene. Ammonia is acidic, is toxic. Now they akokira na rojero it will burn the membrane. And burn the membrane, that process, osmosis process will not take place. They will not take place, the fish will die because they lack oxygen. Na ino mwanka hiyo tukua no mwanka royo menyere. Ita wa poured water management. Kumanage royo properly. Kuna zine uombera masini. Na machini unachona ande emwe chio ye produce pellets. Ere da fish. Nonto mwanki yo to tumira na anja tutumba ko medhiorokia in a big motor. So na ande to apply tena itoko na ndesha area ande kwa install the fish ya kwa install kana toba ko parity yao no twere kanyoka ku ka muthia tukithirira cia urimi wa samaki ndio gana ande urimi wa samaki tukuya na twana na ogera rujin na uga samaki gakura na uga kurithia samaki as a business no mwaka withe na knowledge ekurithia samaki mbere omenye gikuyu by nature gikaria ata catfish tuga catfish kireja nyama is carnivorous is cannibal kireja nyakingi kia stress na gitichiara in environment wamba gwikira in the pond agya kara gitichiara in fact mwanka environment you in the pond gitichiara na ndio menye kio gitichiara kireja nyama na no krebinge uchoko mye tilapia gitichiara kwa wingi sana na ndio mwanka na kinani samaki tu kwa chiara no mwanka o control the population can makuja kujombo kura. Yeah, no to stress cheteke nyokwa ande no makomye gintu kiumo no menyo kumanage the water ngoya sana okay rote na knowledge yeu then ande wekera makuja kuri moja ko ne ammonia bingi yakara kunene ano tujya ijoju repondine na ande twachoka tukera ande what to do itu akira samani uikira catfish in the pond no to kedani ko itukora ne kula nyama wa takora kula tilapia tukamiyekeja kula ekeja catfish kara tilapia na to akira but now these days we know we kire catfish na tilapia in the same pond we muremi at the end of maybe 6 months ukethera ine catfish kanene amount ikule twarara twai ikula twarana to tilapia na irio ro tunekera rekethera kena irio enough so na ande tukerwa ino mankodinga te instructions ulega catfish ugole tilapia mbere wikire bona twambirio chiara umyena ande irio bia catfish pikongana na ndure takana kenene urete kana na catfish na iga kendera kuletwa na tukomoka akreja irio bingi na gikukira wikire ga tilapia na kero tuite akina stress population yuko controlled ikanenea yeah okay you can 6 months in 6 months time catfish kala wikire ga kedwa ke 1 kilo tilapia tikale pale ala no ikeda about 250-300 grams which is the table size and mkulima uidhero ina faida a catfish na tilapia in the same pond the same time kwa nto ibare me tilapia na catfish bamix together in the pond lakini balinga the instructions Ibu ya sana no ntobo wa uto wa pogeni yako aku tukwerware
ngwethikia Murimi Omeru TV ukuigwa rikana Urimi ngui twatanire ki mubango yu yungi turime kintu kingi mwanya beta Purity Muthoni.